Giant Student Union Central Body Nilawan siya ka nega pon lebanta ban dikenduk ye Deputy Chief Minister Sirisnya Barang Dahar bedai bat ka examination center MPSC sel po Giant Hills teneduk senem arajar khalai khatsau ngilayo ye MPSC sel ka badai tang ka department bat kibriu jeng ini po Giant Hills ihawan apir exam syuduk syilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke beceng ai jangan kendong teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam hap kenduk ye gini ki jing teng hap ki bila prepare ro kim yo ban apir exam na mar kim poi biang por tang naga daw ga traffic jam tim tang singi kenduk ye i deputy chief minister badan brom jengi bat ila kular ro yang iba kin in le kenduk bat chief minister tak singi ban ya keren matakan ni but negalian juga ke Giant Student Union ngi da ingu but ngi da ai kublaish kadai ya deputy chief minister mar ba ila shim ya kanega sinjam ke ba kerpang na benta ka Giant Hills borok kubai but segawai ngakwa ban keren shai shi government ada ka government kam respond ya kanega MPSC center kumba kila respond ya ketura shilong ting ke kermen ba nagaliang jungi ki JSU ni hab jam sigaway pat kananti na batakan ka issue